bagaetso ra go amogela o dumedisiwa ka boitumelo lekgetlo la ntlha tota re kopana o dumedisiwa ke Beni wa ga Motaung ra amogela e le dikgwedi tota re ntse re bua ra akanya ka wena ka ntlha ya gore re mo dikgweding tota dingwaga di le 30 tsa demokrasi ya Aforika Borwa ebile gape re mo kgweding ya bašwa ebile re keteka gape letsatsi la borre jaanong re tsabantse re ipotsa dipotso segolo jang ebile re itse gore batho ba re buang le bone ga jaana ba mo mafaratlhatlheng ga re bua ka mafaratlhatlha ke re wa itseng re bua ka tsa digital jaanong ntlha e kgolo e re kopantseng ka kwano ebile ke se ka go senyetsa nako re bua ka seabe sa borre mo baneng borre ba teng ka kwano re tlo bua ka borre le bana ba basimane re batla go itse gore di tsamaya jang kgolagano ya bone e eme jang mme re tlo nna ntse re go tlhalosetsa ka dintlha go ya kwa pele re kwa tshimologong fela ke kopane le baeng ba rona ka kwano kgotsa panele ya rona jaaka re itse ba batla ikitsiseng gore bone ke bomang mo letsogong la ka la moja kgotsa la me la moja re na le dumela raitso ra go amogela mo Motsweding FM o ka tlhalosetsa bareetsi ba rona gore wena wa alright nna ke nna Kabelo Ditlopo ke tswa ko Remarkable Men Organization and ke pharmacist by profession ra go amogela raitso mme yo mong gape yo a tlileng ka kwano e le moeng wa rona dumela raitso wena o mang ka kwano dumela mongame nna ka leina ke Dibalipile Mafora ke tlhaga ke le ko Men for Real Gender Advocacy Group. Thank you Rebeni ke Peter Monyai, I'm a pastor ke represent Men on Track. Dokos bona bile ke a mo itse se go sa tlhoke gore ke mo itse sa ikitsise o ka bolela ba dibedisa bogedi ba rona dumelang ko lapeng ga le re lebeletse nna ke Atlas Mosadi ke na le dingwaga di le 32 ke le mo kgasong mme ke dira thulaganyo ya Thagamoso Motsweding FM magare ga ura borataro le ura borobo mo mosong ya leboga ra leboga Dimos mo letsogong kwa la moja la molema tota ra go dumedisa raitso ke a leboga re Motaung le babogedi nna ke Pastor Lesiba Kgwele go tswa ko Moral Regeneration Movement ya leboga bagaetso tla kwa tshimologong fela re simololeng ka kgang ya rona mme pele ga re ka simolola ka kgang ya rona re tlhalose gore ga re nosi re na le baeng ba ba leng teng ka kwano borraitso dumelang ka ko ra la amogela mo thulaganyong ya rona re solofela gore tsotlhe di tshwaelo tsa lona di tla thusa go aga setšhaba ra go isimolola kwa ntlheng re simolola ka convener ya rona mo Bokone Bophirima re bua ka Rekgwele re bua ka kgolagano magareng ga mosimane re bua ka kgolagano magareng ga rre re bua gape ka seo se emetseng e leng botho ke batla go tlhola fela le go tlhola gore ga re bua ka botho maikutlo a gago ke eng ka botho mo malatsing re na le tatlhegelo ya botho re Nelson Mandela gana tlhola Moral Regeneration Movement o buile ka the RDP of the soul gore ra e tlhoka mme re tlhoka gape le go tsosolosa botho ubuntu ga re le ba di-community values le di-family values malapa ga a tsepama ka ntlha ya gore lelapa ga le na molemi mo teng ka ntlha ya rre mo gongwe o fitlhela rre a se in his rightful position ya go ba the leader of the family yaanong ge rre a se in his place a se mo boemong ba gage re bona tshimologo ya crisis mo familing tshimologo eo e etegela ko baneng kgolaganyo ya ga rre le mora wa gage ga se o tshwanetseng e be e le o ka reng motho ke role model ka ntlha ya gore mo gongwe o tshaba rre wa gage o iphetotse selalome tau mo lapeng ga a tlise mošwa wa gage very close gore a kgone go mo mentora ka gore ge ngwana a sa bone mentoring re feletsa re na le crisis ba bangwe e nna bana ba ba nang le bana wa fitlhela re na le shortage go na le tlhokego ya parenting skills ka gore mošwa ga nna le ngwana a le less than say 17, 18, 20
ga itse gore ga sena go ba le ngwana o suddenly batsadi ba mo kwatetse ga ba buile ena sentle ka gore o ba disappointile yaanong seo se feletsa mošwa o a sa itse gore le o nna motsadi o ntseng yang ga ana parental skills ke se re le moral generation re boneng se le botlhokwa gore re tshwanetse ra netefatsa fa bašwa ba rona ba e leng batsadi ba rutiwa parental skills gore kgone go nna batsadi ba ba tsepameng ba ba itseng maikarabelo a bona yaka batsadi ba ba itseng maikarabelo a bona le mo baneng ba bona. O buile ka ntlha engwe botlhokwa, o buile ka go nna le botlhale le bokgoni ja go godisa bana. Botlhale ja go godisa bana ke bofe? Bo simolola pele ka ge rre a kgona go nna sekai mo baneng ba gage ba ithuta gore rre o ne a dira yana ge a kopana le kgwetlho e ntseng yana o ne ge ke tsene mo matsapeng a kgona go mpitsa a boa a nkaga gepe eo ya rre o a tsamayang a kaila gotlhe a sena nako le bana ba gage e ra gore o palelwa ke go transfera the necessary skills parental skills tse di leng botlhokwa mme le ge di seo ra kgona go nna le program tsa go ba ruta parental skills gore ba itse maikarabelo a go nna motsadi. Re tlo etsa kganye mogaetsho re dira ya rona e se ka nna gore re totla ka ba bangwe ke ka ntlha e ke tlo kopang abutikabelo ka kwano abutikabelo a kompolele fela go le gonnye fela ka khodiso ya gago o go tseyang motho go tsenyang ya ka. Alright, nna ke gotse mo lelapeng le leng gore ne le na le both parents mme le ntate and then but unfortunately re o ile a tlhokafala but we did not have a close relationship nna le ene and then kore ne nkare ke motho ene gore o bogale ke motho ene gore a nga sa bui le nna ke la bona mo go leng gore go na le father to son sort of relationship so kore gantsi ne ke ya go mme go mamaka ha ne ke na le mathata and then kore ha ke ya go papa ke hane gore ke ne ke kopa tšhelete ke kopa dilo tse di gore tse jalo tsa go bo di cell phone jalo la ke pasitse maybe ke montsha report fela mara ne go sena a relationship ene gore ke gona go nna open ke gona go thua pelo ya ka mogene ga o lebile rrago o bona ikete go ne go diragala kae kore ne le motho ene gore ka di weekends ke motho ene gore was never really there and ke motho ene gore na no bojalwa na le bogale had a lot of anger you know and then ke motshaba kore ke la bona ha o tsontse o tlhompe motsadi yaanong ha se tlhompo fela yaanong wa motshaba o ke la bona that was sort of the relationship. Ke nnete gore rona ke isa le go lona borre a ke nnete gore tota borre ga re bue ke nnete a re bue ene ra shouta in fact go sa bue go khosa gore yaanong re expressa instead of now responding ra reacta okay a re bue as borre and well if ke buella in the side ya batjha bontate ba rona a ba bue at all go shebini ra bue thata ga utlwa too much and la ke bona ko shebini ko di thabeleng re nwele that's when we are able gore re ntse re thue mafatlha yana mara on a normal active day a re bue go se bue ke belaela go tsamaisana le gore le kgang e re itletseng ka kwano segolo ya kgatelelo ya maikutlo le tlhaloganyo tsotlhe tse di nang le tsone tse di tsamaisanang le yone a o kile wa itemogela maemo a o na leng mental health mo so basically kore ke batla go itlhalosa pele kganya mental health mental health kore ke a state mo ene gore kore ke boitekanelo ba tlhaloganya and basically kore World Health Organization e tlhalosa gore you are at a place mo ene gore o bereka sentle le batho and o kgona go cope ka stress everyday stress daily stress
And it's also coping with learning, go ithuta, le go berekisana le batho. You know, so there is mental health. Boitekanelo ba tlhaloganyo. Then go na le kgatelelo ya tlhaloganyo le maikutlo, and go na le e tseneletseng. So this is what we call depression. And then in a diagnosis, go re ngaka, doctor, medical doctor, ke ena tshwanetse atle a go check mo criteria gore a mme wa qualify gore o nne called depressed. So go na le depressive episodes ke le mo ene gore go na le symptoms tse ene gore wa di bontsha, and then go na le depression ya no e tseneletseng ke kgatelelo e tseneletseng ya no mo ene gore ha o sa tlhola ba ka go ja o dula o ntse robetse o dula o ntse kgathetse le bosigo ha o robale ha o sa tswa le go dithabeng ha o sa nwa ha o sa ya kerekeng ha o sa batla go rapela kore you are just in a isolation kore o dula o ntse batla go nne iwane fela. So that is now when you are in that depression. Gantsi re na le depressive episodes mo ene gore di atla di symptoms tse mare di a tsamaya ke ene gore ha ya tsenela mare ya no go na le kgatelelo ya no mo bonang gore ya no a ke sa kgona ya no ke ba le pile dumela o itlhalositse gore mang ga go bonolo go nna re ne ga go bonolo gotlhe gore ga go bonolo go nna re ka gore jaaka le setse le amile gore bontate ba palelwa ke go bua kgotsa ga ba kgone go bua mo gongwe tla ke fe sekai ka nna gore nna ke gola ke dira ditiro tsa ntate mme ntate a ntse a le teng a sa bonale mo ke neng ke simolotse ke phepafatsa taxi rank ke disa e le go tlamela ausi wa ka le mme wa ka lwala mme ntate a ntse a le teng mme go sena tiro ya gago epe ya e dirang ja bontate jaanong ke ne ke le ntate mo lapeng la ga ntate a ntse a le teng go feletsa go nna le se re se bitsang identity crisis gore nna ke tsere boemo jwa ntate mme ntate a ntse a le teng jaanong le nna ke gola gore ga nka mo lebelela gore 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 ntate o tshela jalo go ntate ke ga a dira jalo ke a go feletsa ke gola jalo bongwane ke ba gola jalo gore wena jaaka ngwana ke wa bereka o nna ntate ke ntse ke le teng jaanong nna ke nna mosadi boemong jwa mosadi a le teng ke ka mo kereng go bokete gore o nne ntate kgotsa go bokete go nna ntate mo lapeng maemo a go dirile gore o ikutlwe yang ke gola ke na le kgatelelo ya maikutlo le nna mo mme a e seng a tseneletseng le kgatelelo ya maikutlo mo goreng o tla bo o tshwanetse ke gore o tlamele mme a lwala o bone gore o fitlhelela melemo ya gagwe o bone gore kgaitsedi o ya sekolong o duela tsa ko sekolong le wena ka fa o tshwanetse o je o tshwanetse o tlhape and ga ke simolola ke tsena le sekolo ke ga ke ntse ke tsweletse ke feletse ke tlogela ke bala grade 9 so ke ga ke bona gore jaanong mme wa tlhokafala ke le mo grade 5 ke feletse ke simolola ke tsena mo digongwaneng tsa bashimane ke dirisa diritibatsi ke no bojalwa ke lala ke tla masigo tiro e ya ka ke golang ke e dira e entire ke monna jaanong ka tla nako nngwe le nngwe ke ka mo e feletseng e nkama mo gore ke nne le kgatelelo ya maikutlo le ga ene e se a tseneletseng go na le yo ge re bua yana o bona kgang ya gago mme a re le nna kana ke mo go yone mme ke dirisa diritibatsi o ne wa tswa yang mo diritibatsing wena go tswa mo diritibatsing ke gola ke rata go bala go buisa jaanong ga o ntse o buisa go na le dilo tse le gore di tla di go ama o ipa mo tlhakong tsa mokwadi gore kana go lofa mokwadi ka re o bua ka nna gore nka fetoga go tswa mo mothong o ke leng teng ga jaana ka bona gore ke nna le botshelo jo bo botoka o lebelela barutabana ba gago o lebelela dingaka o lebelela boramolao gore tsatsi lengwe ke batla go ipona ke le fale mme se ke se dirang gora gore ke tshwanetse ke tswe mo go sone ka gore se tla affecta bokamoso jwa ka kamoso ga ke batla go ipona ke le lepodisa ke le fale ke le morutabana ke tsoga ke rutabana mme ke nkga motswedi mo matsogong jaanong gora gore ke tshwanetse ke batle tsela nngwe ya gore ke tswe ke fapoge mo tseleng ke leng mo go yone ke nne mo tseleng e thokgameng mo go neng ga nthuta gore ke bone segongwana sa bashimane bangwe ba ne ba ikatisa ka tsa tshwetso ya gore nte le nna tsatsi le letsatsi ke nne ke ba sala morago ke ya go ikatisa le bone monagano wa gore gangwe le gape o tsaya sekerete o tsuwa wa feleletsa o dule mo go nna ba feleletsa ba nthusa ba bangwe ba ntha ba re ga le gore o batla go tlogela ka pele nna le disubitse mo kgaitseng
nako le nako ga ikutlwa tlhaloganyo e le go tlela ya gore a ko eme fale o peipe motsoko fale tsa se mona mone o mone tlhaloganyo ya lebala ka seo ko bofelong o feletsa o dule go tlhelele o tswale mo ditšhoming tseo tsa gago tsa gore ga bone gape re lema mo kgoneng la tsuba ke leboga pastor Monyai o teng ka kwano pastor o tlhalosa gore o godile ga godiswa ke rago and ke lebogela tšhono eno gore ke tlhalose kgang eo ke gola mo lelapeng ke nna le malomaka ke nna le mmamogolo le my mother le mmangwane a ba tlhokafala le my uncle and then re ne re le bantsi yalo in a 3-room house ko Mohlakeng. So and then ke gola yalo go sena rre my uncle malomaka ne le ene a father figure in the house but to sala feletsa a tswile a nna ko mangwana gage ra sala fa o le mamogolo le mamaka le mangwana before a tla tlhokafala. So re gola yalo e le gore no ga gona di-father figure and ha ntse gola mo maemong ao o simolola o batla mongwe o ka go kaelang gore go nna rre o tshwanetse o nne jang and ke sale ka iphitlhela e le gore ha ntse ke gola ntse ke batla yalo ka iphitlhela e le gore ke batlile ke fapoga ke gopola re wa ka mo next door a mpitsa ke ne ke setse ke amana le mosimane mongwe o na itsege ka botsotsi mo lekeišeneng so a mpiletsa mo fenceng a re rawe a tumela kwano a re ke ntse ke go bona o amana le monna ole ene man wa mitse monna le gore o ntse jang o itsege ka ditiro tse di ntseng jang mo lekeišeneng a ba re ke kopa gore o kgaogane le ene a ba ntha mafoko ke ya a ba re o itse boy ne ba mpitsa boy ha ne ke gola a re boy ha ne re go bona o gola ne re bona motho o ka nnang motho mo setšhabeng jaaka ngaka kgotsa o rutegile o le a lawyer or something mare tse ke ne ke go bona di dira ne se dilo tse di go tshwanelang. So sometimes ke rata go tlhagisa kgang e Brabeni gore ga re gola re le bana sometimes ha go sena a father figure o feleletsa e le gore o lebeletse batho ba barong and dilo tseo ke tsone tse di go dirang gore o fapoge mo tseleng and ke rata go rotloetsa bareetsi le bašwa ba ba lebeletseng gore go na le dikai tse di molemo tse di ka go kaelang gore go nna rre ke go nna jang mo botshelong. Ka Setswana tota re atle re ke re bua ka re o seng wa madi re bua ka rre ga go godisitse ke rre yaanong o tlhalosa gore re wa gago ne wa tsamaya o bua ka kganya go godisiwa ke re o seng wa madi ke tlo dirisa re o seng wa madi yana moreetsi ke selo fela ga le wena mogedi wa tlhaloganya re ke bua ka gore re ke rre tota e tsamaile ya godiso eo. Then I really ke le around 10 years ebe go nna le rra a nna le kgatlhego mo motsading wa me a ba monyala I was 10 years mme hela le ga ba sena ba nyala my mother ke ena o sala tsamaya le ene nna ke sale ka sala ko gae ke sala mo maemong ao go ntse go sena a father figure ne ba tla fela gabedi mo kgweding e be le gone ke bonang a father figure so mme fela la go ntse go then e rile ha ke dira marematlou then ke gone mone ke sale ka nna le bone at least 1 year mme hela le ha go ntse go ntse jalo jaaka re ke ba le pila buile fale le re ka be gore o na itshiela wa bona o na itshiela ene ne le motho ana siame mme hela o na itshiela ai nna free ta ga gone o na se mo lapeng so re a ka etsa a le teng mme hela boteng jwa gage wa se bo ikutlwele wa nna teng mme hela wa tswela pele o ntse o tlhoka motho ka go kaela phetogo e tona e sa le a diragala mo botshelong ba re o ntsalang ene o sa le a tlhokafetse I think ne ke na le 3 years and then
ke sale e rile ke gola re o ntsalang o na ne se nna fela ngwana gage o na le ngwana fale le mme o sele a ba nna le o mong fale a ba nna le o mong fale so ke sale ka re ha ntse ke gola ke gopola ke kopana le jaaka o ntse o bua o re mmitsang a half brother a mbona ke tswa ko kerekeng a re monna o tlhapile apere smart o ka re o tlo tsamaya mo dikgatong tsa garrago e be ke retologa ha sena retologa lebelela kwa ke lebelela ke tsamaya kare not me ga nkitla ke tsamaya tsela eo and ke rata go bua jalo ke re ke leboga modimo thata o sa le a baya seatla sa gage mo godimo ga botshelo ba me and then a fetola botshelo ba me ke nyetse mosadi a le mongwe ke na le bana ba babedi le ene and seo ke tlotlomatsa thata modimo o sa leng a nthusa mo letong la botshelo re tlo kopana le mogasi wa rona ka kwane wa thulaganyo ya mo mesong e leng Douglas Mosadi Dimos. Douglas o re mo industry e re le mo go yone ke solofela gore tota industry e na le mo yone e na le dikgwetlho tse dintsi tota mme e nnile botshelo jwa gago yaanong a tlo tlhalosetse mogedi wa rona kgotsa moreetsi wa rona gore o re o ntsenyang o gae boge so sa ntlha ke se ke tshwantseng ke se gatise ke gore ke tlhokile lesego la go disiwa ke rre fa o lebelela fa nka kopanya dingwaga tsa ka le ngwaga wa 1976 gore mme wa motsadi o ile a ntsaya go tswa ko ke neng ke nna teng ke tswa ke tsalwa ke le ko Dobsonville mme a ntsa ke sena rre ka nako eo e le mme fela le nosi mme a ntsa a nkisa ko tlapeng go nkisa mo Mahikeng and ha ke ne ke ya ko tlapeng le teng ko tlapeng go le go sena father figure ke godisitswe ke mosadi mogolo ko ka nako eo mme ne ke sa itse gore ha go twe go bua ka rre o raeng ka nako eo gonne go bua nnete fela ke itse mme motsadi fela gore ke itse batsadi ba ile goreng ke basadi ka nako eo mme ke ile ka simolola gore se godiswe ke bone kwa tlapeng e be e nthuta gore gongwe nna nka nna motsadi mo baneng ba me ga ile gore ke tla blessiwa ka bana jaaka ka mo le mo a lora go iphitlhelana le bana ka lesego boke ke ile ka kgona go nna le bana mme dikgwetlho di nnile teng morwadi aka wa ntlha o ile a tlhokafala ka ntlha ka nkere ya brain tumor and nako eo mo o iphitlhelang o sa itse gore o simolola go nna rre mme o simolola go fa motho o lerato le o sengwe tsamao le bone wena o practice go ka tlisa lerato mo ngwaneng mo dingwaga di le 7 di le 9 ke fa se tsa tsamaya ha o santse o re kgwetlho ke eo o bo bona ngwana a bobedi ke tsena mo lenyalong o bona ngwana a bobedi go tla wa mosimane ka lesego ke reno ke blessitswe ka ngwana wa mosimane but le ene ngwana wa mosimane ha tla o tla ana le bolwetse ba gage o tla ka ana le autism and bolwetse ba autism ke bolwetse bo ile goreng bona le dikgwetlho tse di seng kana ka sepe bo go borre o tshwantse o ithute ngwana ha nne le puo o nna thari mo go bueng o nna thari mo go developeng jaaka ngwana mme dio tseo e nnile kgwetlho e seng kana ka sepe mo go nna gonne o tshwantse o semolle go mo fa lerato leo mme ebile kgwetlho e nngwe ke gore fa o lebelela mo re nnang teng mo Mahikeng ga rena sekolo se e leng sa autism sa bana ba autism mme go tsaya ngwana o boa go mma kwa Rustenburg wena o nna mo Mahikeng ka nako dingwe ga le kgone go nna le nako eo ya gore le nne le kopano eo ya go mmontsha lerato leo gonne nako eo ga o nne nako e ntsi le ene mme ke ile ka kgona go nna le ba basetsana ba e le goreng ke ba ke nna le bone o wa mosimane o sa ntse a nna ko Rustenburg ka ntlha ya seo mme motho ka re kgodiso mo go nna e nnile mo goreng ke batla go bona bana ba me ba godisiwa ke batsadi ba le babedi ke maikano a me ke a tsaya gore no matter what modimo nthuse gore mo kgodisong ya bana ba me ya ska ba godisiwa ke mosadi a le nosi ka re bue ka industry ya rona kgang ya gago ya rotloetsa re a tsamaya
re mo di-giging lefoko le dirisiwang meletlo e farologaneng e leng gore re itumedisa batho e nnile le seabe se sefe mo kgodisong ya gago ga o e leba gone yaanong gonne ke tiro le yone ke tiro mme ke gopola mme o ke mo tsereng a nthare ke a go emisa le ke bona ke roitse gore ke tsa mo go lebelela Christos levine o bo mpolelela gore o no re ke fetse ene ka nako ene le gone ba tshwara dingwaga di le 15 ke tiro bo ke gonne fa o lebella madi a re ka tswa motho a gola mo ka kakaretso a re madi ga o gola fela ga nka lekana mme jaanong ga o ira extra income e le gore ke ya bo DJ o tshwanetse o e dire mme o ska lebala maikano a wa tsereng le gore o godisa batho ha o nna le letsatsi le le goreng ke letsatsi le le goreng o teng mo gae ba ne tšhono ya go nna le wena ba gwaanye ba itumelle go nna le wena ba ba fane go celebrate wa letsatsi la di-games international games of what ke sa gopola sentle mme so seo se ke sone se se ntirileng gore ke nne closer to my kids or ke nne gaufi le bone gonne go le gantsi fa ke na le go nna le tšhono ke atla ke be ke tshameka bolo le bone di-game le bone ebile ba nja tota ga ke sa tlhole ke kgona go ka baja ko gaming eo mme ke yone e irang gore re kopane bontsi ba sebaka ga ke na le tšhono mme mo ke bona mo e le goreng dikgwetlho di mpatla tsa gore ke goletse ba itse gore ba tlile go batla madi mo go nna mme madi ao ke tshwanetse ke go a bona go logolo seteišene seo se reditseng se ke Motsweding FM re mo thulaganyong ya rona e kgethegileng dingwaga di le 30 tsa demokrasi ya Aforika Borwa re leba setshwano seemo se eme jang re bua gape ka letsatsi kgwetsa motho ka re kgwedi ya bašwa re bua gape ka dintlha tse di akaretsang gape le se se botlhokwa mo matshelong a rona borre jaanong wena le moreetsi wa station se sentse re ka tshwaela di-platform di dintsi di mo ka buang le rona mo teng wa bua ka kgang ya rona wa tlaleletsa se o batlang go se tlaleletsa ka sone ga jaana re na le ba bang ba rona ka kwano ba ba ileng gore ba retetse ba tlile go bua le rona ka dintlha tse di ba amang borra dumelang ke solofela gore yaanong le siame le utlwile borra ba tlhalositse ka kwano wa itse ke tlwaetse yaanong a kry nne re tsene mo tse di buang ka tse di amang maikutlo ga go na le o ka reng flate fela gotla gore yaanong re iphutse e siame ne re itsisa kwa e tshwanetse go teng borraetso tla kwa tshimologong fela ga go na le yo a batlang go tshwaela ka sengwe a re bolelele ka kwano gore ebile o batla a ikitsise gore ke mang o batla go tshwaela ka ntlha efe re tle re utlwe gore dintlha ke tse di buile re kgwele o buile ka botho mental health malwetse a tlang a nne teng a tlhaloganye ra etse dumela ra go amogela ke akanya mašobane o buang ke tla ko setheong sa thusanang thoma ka mo ditso batla ka fa mme ebile ke program reviewer ya program ya borre men's forum ya ngaka Modiri Molema ke gape mo committee engwe re bitsang re ke ya local drug action committee ke di-formation tse dintšha tse puso social development ntse di create jalo lebaka legolo e le gore re bue le borre le bana ba bashimane jaanong dintlha tsotlhe tse re setseng le di buile foo ya ka panele ke tse e le gore di botlhokwa thata jaanong ke re fela gore one of the mandate re na le yone ke gore ga re leke go ira di-formations tsa di-forums tsa borre mo di-areeng tse dintsi tse di farologaneng mo metseng mo makeišeneng mo dikerekeng a ke ra itse gore borre ba na le di-social clubs kana ke tla gape ke araba lekganyele ya gore a borre ba bua borre ba bua ga ba le ko dilong tsa bone because ba ikgothatsa kere ga e bone fela mare now these formations tsa di-group tse dintse ke tse e le gore di thusa go aga character dingwe tsa dintlha tse ntse le di bua foo e nngwe ga ke identifya ba bitsa ba re ke family conformity e le gore mo go yone re bua ka di-family values ditumelo tseo batho ba golang ka tsone moetlo maitshwaro a nnang teng mo malapeng so dilo tseo di kgona go nna le karolo tse pedi mo go yone e kgona go nna positive e kgona go nna negative
e kgona go nna positive in a form ya gore dingwe tsa dilo ga di le dintle ya ka ntse le ditlhalosa ga rre a ira tse leng tsa tshiamo di dira gore ngwana a kgone go modela lefoko le la role model le tswa mo lefoko le la modeling gore ke go imitator bana ba tseya thata seo ba se bonang go na le seo ba se bolelwang ka jalo karolo ya rona ga re le borre ya ka re Datla sa fetsa go bua ke e nngwe ke e tshamekang thata Datlile mo gaka šupetsa bana gore go tshwanetse go nne jang ka gore ba go utswa le go tseya tse ba di bonang kwa ntle I was so unfortunate ke tlhaga kgolegelong ke dutse dingwaga di le 15 mo go yone and then go tswe mo teng mo I'm also an activist ke taboga thata mo e tse dintsi tota mo South Africa mo ya ka iphadile yana now seo ka mpotsa gore nna mo go nna change e nnile eng because ke gola yalo mo dikgaitsedi di le 40 le la se bone ke moshimane ke le one le na had an abusive father ela yana now ke ile ke iponela hela gore nako nngwe botho bo tswa mo mothong wena ha o le motho go na le dilo dingwe tse ka nnang di-forces tse di kwa ntle tse e le gore ga wa tshwanela gore o leke go associata le tsone ke ka mokgwa rona mo dikarolong tsa rona ka go farologana re le community re le society re itse gore sengwe le sengwe se o se dirang e ka nna ka puo e ka nna ka metsamao maitshwaro sengwe le sengwe se aga ngwana mongwe tla re tshware gone mo re bua ka ntlha ya maitshwaro mo setšhabeng ke yone a ka thusang gore ke yone kganyene re bua ka yone ya gore re tlhoka batho ba re ba bitsang di-role model akere ke bona yo mongwe gape yo o tsholeditseng seatla ke mosimane a itshudumela ke bua le matlae ke Kabelo Pudile ke tswa ko Great Grace Church ke bua as youth leader ne ba fela go tshwaela mo go se brother Kabelo le bua ka sone e ne le potso ya gore a borre ba bua ba I think borre ba bua but then generally borre ba bua but then some do talk I think it's just a matter of us being intentional about speaking re gagamatse go bua ba bona go bua go ka se kele ya tshwantse re nne intentional ka go bua ke tla buela mo go nna ke na le bo mata ba ile gore I think it gonna easier I think in a spiritual format I think it becomes easier I don't know ke dumela gore gonna easy in a spiritual format nna ke na le go brother ba ile gore you know ha ke utlweletswe ke ba funya le ke bua le bone so se ke se buang ke gore as born we have to create the climate in our lives for you know what if I'm going to bottle things up I'm going to end up being a victim so we have to be intentional about speaking. It's kind of what we think is going to be automatic. It's not going to be automatic. Create those platforms as a man who, you know what, I'm not supposed to hold things to myself. I have to be able to release and to give to other men who about fair solution and things like that. Re bue re na le maikaelelo a gore re batla go bua bile re bua ka eng yo mongwe gape ke yo motho ko tla re tlogela dumela raitso dumela ra ke o bua mona ke mosimane gape wa go ga mokubitse nna ke tlo bua ka entate ke ba le bilantsha bua ka one ya kgatelo ya diritibatsi le ka sotla ka go ya bontate ko le go sotla ke bontate papa as such ke tlo bua gore nna go le nya ka gola sentle ke ne ke gola le ntate o na ntshotla ka anta mafuko a tshotlo le lefuko le lengwe ke tsore ke le beya tota la serathane so re go le bua ya gore o ra ngwana mo re ke serathane a se lefuko le tsena mo pele mo bile o fela tsang o nagana dutse dintse gore ha o te serathane go bua keng ke go se tsole ngwana bitse gore serathane ke then ka fela tsa le gore no man ga ke ntse ke tshameka ka di-sports ga rate wa nkgokontsa ga ke ila mo nkgokontsa ke fetse ke tse kgwele ya gore ke feletse ke batle go ipolana mme ka kwala le kwala gore go botoka ke di sutele ka lebekeng la gore ga gona ke tshwentse go go teng ga ke file ra tsone ntse ke film ga ke kopa tšhelete na kgona go fa ngwana ausi like tšhelete nna ke kopa tlamata nna ke ngamadi wa tlhaloganya e be nna gore moso go fa gore di a motho o bane wine nna ke sa kgone go fiwa tšhelete wine ka fetsa ke bona okay solution ke gore nna ta ke tsamele ke kele go toropong ke itunela teng ke ijela mo di-dustbin ke itubela
di-clue tseo ka kopana le mme mongwe ba mbitsa masenyadimo a ntsaya a mpatse mara ke ntse ke mo senyetsa ga ke kutla ke na le keletso ke a seng ke a utswa ke a go rekisa ke a kgona go tsuba andare gore o feletse o ke go seo seo dirisa habile botoka and ke a tsuba habile ke a nna addicted a ke sa itsutubi gape le gone ke a roro ke batho ke andare no itsube o eta we andare a re tsamaye we kerekeng ka tsena ka tsena ke re mara ke eta ke etsa ke mre nna ke rate kereke man ke re nna kereke ko le modimo since a ntatlhile ke ntse ke le ngwana wa itsutse ke rapele modimo gona le modimo a ntatlhile andare ga o na le tumelo sone se kgona go diragala ga nna gore antare a re ko kerekeng ba tsenya counseling ke a ntse kaya ka feletsa ke bona gore le nna ke nna motho modimo a nthare tsa go feneo ke ipona ke re ramogare ga batho kare a kante le nna ke kgona go ke modimo a nthare tsa kopeo kare he batho a mme le nna ke itse gope ka ke sala ke tshwa kere modimo ga o batla gore a fetole botshelo ba gago o kgona go bo fetole ka ditsela tse di makatsang ka kgang ya gago ya rotloetsa moruti o teng pele re ya kgakala pele re ka tswa moruti kgantele ne re bua ka o buile ka kgang ya kereke nna le wena ne re bua ka kereke rotlhe re le ka kwane go na le kgang engwe re sa buang ka yone e ke utlwang gore ya go bua ka ba tswang ba bong bo e leng gore ga se bong bo kereke mo nakong e fitlhileng e ne bo amogela ke kopa o itlhalose gore o mang le gore batsadi ga ba iphitlhela ba le mo maemong a ntse jaana ba tshwanetse gore ba dire eng gonne ka nako dingwe re na le go fitlhela le gore kereke le yone ya tlhola mo ntlheng e kgotsa lona le tsaya jaaka kereke ke a lebogang beni ke kopa go dumedisa bareetsi ko gae ga mmogo le botlhe ba ba shebile mo televisioneng ke lebogele le tšhono e batho ba di-gay and lesbians nka ba tlhalosa yalo ke batho ke dipuo tsa modimo go le gantsi kore wa go ba tshwantsanya le motho o dulang a le addicted mo bojalweng or a le addicted mo diritibatsing ke batho ba tshwanang le bao and then ke bone batho ba bantsi ba kgona go tlogela go nna di-gay or ba tlogela go nna di-lesbian e nna batho ba ba tlhamaletseng ba ba siameng sentle so go boela mo ntlheng ya gago ba tlhoka go treatiwa like people like human beings ba go itsege gore ke dipuo tsa modimo and then ntlha ya botlhokwa fa mofo ke gore ba rutiwe ba bontshiwe gore modimo ko tshimologong ga ana a bopa motho o bopile Adama and then a bopa Efa a dira Efa a montsha mo go Adama so ga felletsa a se go fatsa lenyalo la batho ba bong bo le bong o se go faditse Adama le Efa and then ya nna ba lekane yano ntlha botlhokwa e modimo a e buileng gape go tloga fono fo nnileng gore atang le ntsifale you can only multiply through interaction ya monna le mosadi not otherwise and then ntlha botlhokwa fono fo ke gore we need gore re leke go bona gore re thusana jang le bana ba rona or batho ba rona bano ba gore ba itse gore go na le temana mo bibeleng ke ela gore ga ke sa gopola sentle gore mo kae mo bibele tlhalosang sentle teng gore go na le batho ba ba dirilweng ke modimo jalo gore ba nne jalo and then not gore a ratane le monna o mongwe monna a ratane le monna not gore mosadi a ratane le mosadi o mongwe mara ba dirilwe ke modimo gore ba nne jalo in other words a modimo go dirile gore o nne jalo you stay like that ga gona sepe se se dirang o dula o sa ratane o dula o sa etseng o nna fela jalo that's how it is and then so sa botlhokwa ko gore ga dilo tse tsotlhe tse ntse di le jalo you don't judge these people ntlha botlhokwa ko gore o thusana le bone ke nnile le bone ba le bantsi mo go rona go kerekeng bontsi ba bone ba bang ba santse ba le teng we don't chase them out of the church but ntlha botlhokwa ko gore re ba re lefoko la modimo and then ba itse so e re leadela le ko ntlheng ya gore jaaka rre mo teng ga lelapa o na le ngwana kio
ga di di tsone. What we need to understand go hore bana ba basimane ba tlhaselwa ba na di challenges tse di leng very strong. Ga wa go tla go nya ga moshe o kry gore go na le basimane ba bantsi ba ba bolailwe. It's because so se maba a lekang go se dira is to destroy the leaders tse di tshwantseng di nne teng. O ya ko nakong ya morena Jesu ha na tsawa bana ba basimane bontsi ba ile ba bolawa. Lebaka ke eng is the main thing is to destroy the leaders tse di tlong go nna teng tsa ka moso. So re tlhoka gore re nne le these people very closely. Se ra sa rena ke nako jaaka gale ke ne ke ratile thata gore kganye re ka e sala morago mme ke a itse gore ra go nna le nako nngwe e re ka e buang ka yone wena re ka bua ka yona re le mo di-platform tse di farologaneng kgotsa ra e tsweletsa re kwala mo di-social media tsa rona mme e botlhokwa ke a leboga go na le bana babedi pele re e tswala tla rute ka kwa yo mongwe gape ke yo o bua mfa ke Kitisi Supo ke tswa mo organization ya Angels of Tomorrow ke bereka ka programa ya Fathers Matter. So mo dipuisano tsa gompieno ke itemogetse gore re godisitswe ke bontate ba ele gore go gongwe re na le botlhoko go mokgositsweng ke papa ke ntho e leng gore e bitsa father wound. So mo maitemogelong a ka mo democracy a ke le ngwana democracy ke ile ke a bona gore the way ngwana o re godisitsweng ka teng bontate ba rona ba godisitsweng ka teng a se the way tshwanetse go nne ka teng. So ne ke re hela mafoko aka mo bontate ba se gompieno yana ha o ikitse go ona le father wound botlhoko bo ka jo bo khositswe ke rejection bo ka jo bo khositswe ke abandonment o latlhiwe o rejectiwe ke bagolo bo ka jo bo khositswe ke abuse ko tlung ba bangwe bo ka jo bo khositswe ke addiction tsa ga papa ka tswa le motho o nang ko nang thata gore wena o kgone go nne go ile gore wa gona papa o siame mo baneng ba gago o tshwanelwa ke go siamisa botlhoko bo pele ene ditsela tse go ka siamisa botlhoko bo ka tsone ke ka go clear counseling ke ka go tsena kereke o kopane le baruti ke ka go ka joina makoko a leng re na le one gompieno diforamo tsa bontate le gape ka go ithuta ka dibuka. ke a leboga mošwa wa democracy ke presidente Malebogane a bua ka botentswalo ke solofela gore ke mongwe wa botentswalo re garela ke na le bana babedi pele ke boela mo paneleng ya rona ka kwana go garela tsotlhe re mo tlase ga metsotso e le metlhano yaanong tla re tsepo tla ke dumediseng gape batsadi ba ba tlotlegileng nna ke boikago ke tswa ko kampo ke tlhaga ko Men for Real Gender Advocacy Group ke NPO ke gatelela eno so se ke se lemogang ke gore mo nakong tse dintsi a re ntse ana re tlhagola tlhaga ha re ipete gore dilo tse dingwe di le ko thitho e tswang teng nkampa ka gore a kere nako nngwe jaaka le rona re le bana ba basimane ba le gore ke itlhela re a ratana le mme kgotsa ba mo kgolaganong e be le gore ka gore re yo ha se re wa ka wa madi ke nna ke simololang ke mo tsaya ka mokgwa mongwe because of tutlile ra kgadi go thoko ntare eng mme go na le gore ba bona le maikelo gore ke ntse ke se ra go madi nka go tsaya ka go isa go le gore ke sa re ke batla go ba lepalepana mo le gore nna ra bana le teng wa madi kgotsa nya ka failure kgotsa nya ka go di mo go tla ya ka gore o teng. I'm speaking this on behalf of I was raised or ke ya gantse ke le kana ke re ke godisiwa ke re yo e seng wa madi mara you never tell gore reo ha se ra go ka kwa se ra go this relationship kgotsa the costumes where you the family values go godisitswe teng because of ke tlhompha me tswa go ile metlhano because we have two different types of fathers. We have like we just admitted we have fathers of today. We have those traditional fathers they at some point but difficult, and they are not difficult. They are teaching us the ancient times what they used to do gore ngwana o tshwarwa yang eng ka kamela rona bontate ba gompieno we have been fooled ke this first generation technology whereby re dira dilo ka mogomotho
Asian a di dirang ka teng mo le goreng ke eng ga ra tshwanang ka be re dira yang ke go tsena moganong ke gore wa re re tshwanela ke gore a ke re go bua ka kgolagano ya bagolo le bašwa re tshwanela ke go fitlhelelana a kere o se ka re o nkgodisa sekgale go na le thuto e ka e bonang mo sa bogologolo a kere ke a leboga tla re tsewa bofelo pele re fa panele ya rona ka kwano ke a leboga re botaung ina la me ke lebogang Thibedi ke ne ke batla go dumelana le rre mosadi le rre Lekgwele ka kgang ene ba e bua ya thuto thuto mo botshelong jwa ga ngwana a godiswa ke rragwe thuto mo bophelong ba ngwana a gola a sena rragwe ke bua jaana ke godiswa ke mme ke sena rre mo bophelong a tsamaile ka mabaka a itseweng ke ene now ga ke gola ke gotse ke sa itse lerato le bofuthu ba rre ke sa itse gore a ga ke gola yalo a ke gola ka tsela e ke tshwanetse be ke gola ka yone or ga ke gole ka tsela e ke tshwanetse ke gole ka yone so selo seo se ntsamaisitse go ke le mo bophelong because bontsi ba ditsala baka ne ba godiswa ke batsadi ba le babedi dilo tse ne ba tlhola ba di bua mo magareng ga rona tse dingwe ne di tlhaga o di utlwa gore mare tse di tlile ka rre ko lelapeng lele nna ke sena tsone ko lelapeng laka so e nnile bokete mo kgodisong yaka selo seo sa gore nna ke na le gap mo bophelong e batho ba bangwe ba senang yone gompieno ka dingwaga tse di 31 ke na le ngwana wa mosimane yaka ke le mošwa ke lepane le mathata a gore yaka ke le rre mo mosimane o ke mo godisa yang ke mo fa eng se nna ke sa se fiwang a mme ka mo godisa pila or ga ka mo godisa pila na mara ne ke batla gore dilo tsogetse ke nagana gore gape di dirwa ke gore ga re prioritize ka le formula se ga re prioritize thuto ya gore borre ba godise yang lelapa le le nang le bana ba bashimane ka mogala because ga o lebeletse kgwedi tsa bomme thuto ya bomme e phela e rana throughout the year rana throughout the year ka di-awareness campaigns and stuff mmare kgwedi ya borre o utlwa go setse letsatsi a mabedi a mararo go na le letsatsi la borre re go tlhalogantse yaka ra re lebile kgwedi e tlang e tlebe re bua le ka kgwedi ya Sedimonthole mo tlebe re bua ka gore a gore wa re le malatsi a tsewe tsia le batla go utlwa go le gontsi thata ka diporograma di tshwana le tsa borre a kere ke ka go tlhaloganya nako sa rona mogaetso jaaka re go boleletse station so se retseng se ke Motsweding FM re golaganya digital mafaratlhatlha re na le ngone ka kwano ra golaganya jalo le radio mme re bontleng re bua jaanong re garela dingwaga di le 30 ke tlo simolola mo letsogong la ka kwano re kabelo ditlopo re tlo bua ka dingwaga di le 30 mme ra sobakanya le ra laela di le 30 tsa demokrasi ya rona e be re bua gape ka ntlha e botlhokwa bašwa e be re bua ka letsatsi la borre molaetsa o tshwaretseng baretsi re kgaogane ke ofeng. All right, now what I would say, especially go batching, ke gore a gona le mathata gore make sure gore re dila ka mathata ao go sa bana go le ene. And if you have, anything that you would want to try to achieve, gore tshwanetse o na le pono, vision, be definitive, gore tlhalosa pono ya gago gore e etsa sense mo go wena pele before you try to articulate it or before o try gore o itse go bathong ba bang gore tshwanetse mo go wena. And then where there's a will there's a way. Modimo will always make sure gore ha ona le pono e itseng ha ona le mo batlang go ya go teng mo botshelong la ntse go na le mathata a fapaneng, you are able to be empowered to get to that. So push your journey. Make sure that you get in touch with organizations as an individual, and then make sure that you spread across your network. ke a leboga morare dilo di tharo tse motho o ka di latlhela tsa gore borre re ka thusana ka tsone. Selo sa ntlha ke gore go tshwanetse go nne le se re se bitsang gore ke poifo modimo borre ba simolola go boifa modimo ka gore ga re ya go dikerekeng ba bikinyana mme ga re ya ko ntlong e ba pileleng borre ba
botse bomme ba bikinyana jaanong poifo modimo ke tsemologo a botlhale borre ba tla nna le botlhale ga ba boifa modimo ba tla re fa botlhale jaaka bašwa jwa gore ntshe le jang se bobedi ke gore borre ba nne le sekutlwana se ba tla nnang le sone sa gore ba bue e nne sekutlwana fela sa gore bua rre kgotsa bua monna a ntshe sengwe le sengwe se se mo mafatlheng e tle re le ene go le gongwe sa a sa se itse kgotsa sa se tlhokang a kgone go ithusa ka sone le go bontsha ngwana gore o gola jang jaaka ngwana mosimane jaaka bible mo go Diane 27:17 re iron sharpens another iron so borre ba tlhoka gore ba loitsane go tle go nne le thokgamo mo go rona sa boraro ke gore borre a ba simololle go nna fatshe le bana ba bone ba basimane ba bue a bontshe ngwana gore botshelo ke jo a mo rutele ka ditsela tse ena go disitsweng ka tsone mo bogologolong mme ngwana le ene a itete wa mosimane gore ke ngwana ga se ntate le ga a ka tswa a tswa sekolong sa mosimane ga gore e tla e le ntate e sampe e le ngwana mo lapeng e se ka re ga a tswa kwa ba ithare ke ntate e santse le ngwana a reetse melao le melawana ya mo lapeng a tshegetse ka mokgwa a godisiwang ka teng mme tere ko bofelong a bone bokamoso jo bo pakaselang ke a leboga pastor wena o e tswala yang ke rata go e tswala jaana brapedi gore ke rata go bua le batsadi ba ba ntheditseng ke re batsadi especially bomme ba kileng ba utlwisa botlhoko ke borre ba ne ba ba tshepitse go ba nyala ba ba fa bana e ba ba sa ba nyale gore mo nakong tse dintsi le ka le ntshetsa botlhoko mo baneng ke iponetse seo ga ke ne ke gola ene ke ka thuso ya modimo ke sa leng ka lemoga seo gore le gane ke bereka ke isa di-grocery ko gae ne ke bona mama ka sa di batle I think modimo ka tsenolelo a ntemogisa gore motho o gana se ne papa o gana tshwantse a se dire kore ga mpona o bona rre and that ke sa le ka e lemoga ke ka tsenolelo so ke rata gore fela ga ke e garela bomme le ga le mo kutlwa botlhokong tlhaloganya gore ngwana is innocent o tlhoka thuso ya gago gore a gole sentle a itekanetse and o tlhoka input ya ga mme ngwana mongwe le mongwe o tlhoka input ya ga mme le ya ga rre ke rata gore sa bofelo motheo wa society ke lelapa le le itekanetseng and rre o botlhokwa mo lelapeng gore thusa mathata re a bona mo loagong ke ka ntlha gore ga rena malapa a itekanetseng ke rata go rotloetsa borre botlhe ba ba ntheditseng ke re borre a re boeleng ko morago jaaka re ke ba le pilang tsa bua ko poifong modimo and then modimo a re thusa gore re kgone go aga malapa a sentle ke rata go rotloetsa le mošwa I was only 18 years ke lebeletse Q Marshall e harasa batho ke a rapela mo pelong ka re modimo ke rapela gore ha ke gola ke nne le ntlo le ha e ka nna forum e ke tlo godisetsang bana ba me mo teng ga yone and then le ha ke ka tlhoka madi ke ikrele fela bitlele gore mosadi a ka se ka harasiwa jaaka ke bona bomme ba harasiwa jaana and modimo o ntiretse fela jalo le wena o le mošwa ke rata go rotloetsa gore ga o na le ponelo pele ya go fetola maemo a o iphitlhelang o le mo go one modimo o tlile go go thusa ke a leboga pastor ke a leboga taki borre mo industry re lebile thata dikgwetlho tse di lebaganeng le industry le go kgodisa ya bana ke tle go ganela fela ka bonako mme ke tle go ra batsadi ke bana ke re ke kopa gore re se ka godisa di-slay queen gonne ke rona re creator di-slay queen fa ngwana a simolola a amogela sengwe le sengwe se e le gore ngwa sa amogela mme o mo ruta go mo o mo spoiler o simolola o sa bone gore you are creating a slay queen gonne ka moso e tlabe le motho e le goreng wa go demanda dio tseo mme dio tseo ga o mo fa tsone ka maikarabelo o bo mo ruta gore dio tseo di a berekelwa ka moso e tla tswa e motho setšhabeng bo basimaneng ha ile gore ha o batle ngwana ke kopa go dirisa condom as a belief ha ile gore ha o batle ngwana ha o batle go godisa bana wena o ipatlela gore no o tle go robala le bana ba batho o bo o sa batle go godisa bana bao ke kopa hala gore o go dirisa condom mme moruti e ka re nka be ke na le nako le wena ka go challenge gonne ke utlwe o bua ka kganya ya bo straight le eng re ka re nka be ke na le nako le wena ya gore re kgone go ibua gonne so se bukina se bua gore a dikereke di a jaja mme ke utlwile kete go na le mo keteng kereke ya jaja mo teng nna ne ke
jalo ke re a re direng jalo re godiseng bana ba rona sentle re tlhokomeleng bana ha ile go rile ngwana tsa maikarabelo ya daki na ba ke ile kana tota ta rutlwe re tswala yanong re khwele o go tswa mo tsosoloso ya botho re le moral regeneration movement re batla go simolla programa e ntšha ya go buisanya le bašwa. There's dialogue e leng gore e botlhokwa re busy ka di-youth dialogues re tlabe re le ko matlosana mo bekeng e ya re lebile ya di-21 mo re ileng go buisanya le bašwa to allow them space gore ba re bolelele gore bona ya ka bašwa democracy e ba diretse eng, what is the South Africa that they want, because half the time re ba tseela ditshwetso mo e leng gore ba tlhoka gore bona ba re bolelele ba bue gore dikgwetlho tse di leng teng, what are the solutions. Ka tsela e ntseng yalo re tlile go bona ge re tsena mo kgweding ya July e le Men's Month, Mandela Moral Generation Month, re tlileng go eteletsa gape ko pele gore ke ding tse re ithutile mo botshelong ba ga Rolihlahla Nelson Mandela yaka e le the first democratic president wa naga, gore ke eng se o tshwanetseng ya nna programa tse di intervenang mo borreng. Se se itumedisang re Motaung ke go bona borre ba ya ka ba kopane ba tlhaga ko mekgatlhong e farologaneng ba na le the same passion, which I know gore le wena o na le the same passion, le Douglas o na le the same passion. So sententle re le bašwa re le borre re tlhoka go ba the right models, and borre kutlwa go sena phapang mo rena ya gore we need to nurture our boy child, because kgale ne ile gore boy child o kgapetse ko morago re bua ka girl child fela ke gore anong re ka re ra itharabologelwa gore there is nobody who must feel marginalized, whether be it anybody or sexual orientation. For example, we need to make sure that everybody is brought to the main table and that everybody has a contribution to make. Contribution we need to rather re iphitlhelele gore lerato le le tlhokagalang mo malapeng mo society re kgona go tsibusa borre gore maikarabelo a rona re seke ra iphitlhela ra tlogetse ka gore ngwana ga godisa ke strata e tlile go nna wa strata. re ikonesetsa jalo ke a leboga re Lesiba Khwele go tswa mo kantorong ya Province ya Bokone Bophirima ya tsosoloso ya botho kgotsa yona moral regeneration. Magaetso ra dumelana nna le wena gore dikgang di dintsi re ka bua letsatsi lotlhe, ga se kgang e ka batlang gore re bue ka yone ura, mme re le station se re le menyana ke leo le wena o ka itsela mo go lone. O ka tswelela ka dipuisano tsa gago, o na le ditsala tsa gago mekgatlho e farologaneng, mme re sentse re go rotloetsa jaaka re le station gore dirisa mafaratlhatlha re na le ngone go ka tshwaela, mme o ka tshwaela gape le mo moweng. Re leboga thata banni le seabe mo thulaganyong ya rona, station sa rona se leboga thata, re motlotlo thata gore la bo le ramogetse ka kwano. Botsamaisi ba station ba leboga, ke bua jalo mo boemong jwa bone ba rulaganyi ba se re le mo go sone se kopane re mo go sone se, mme re tla re kopaneng mo radiong, re kopaneng mo social media go tswa mo go nna Beni wa ga Motaung. Ra leboga. It's a wrap. It's a wrap.